Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tujya guhera kuri ino nkuru y'akababaro aho aba babyeyi Pascal wakoreraga Tredis Group yitabye Imana. Umunyamakuru wakoreraga Radio Tredis Group Pascal Habababyeyi yitabye Imana. Yakoraga muri wikendi nk'umwe mu basesengura amakuru yaranze icyumweru. Amakuru ahari agaragaza ko ari urupfu rutunguranye kuko yajyanwe kwa muganga ejo hashize ari muri koma birangira hasize ubuzima. Bivuga ko kandi Habababyeyi yari afite ubukwe ku itariki ya 26 Ukuboza 2024. Umuyobozi mukuru wungirije wa CHK Professeur Nyundo Martin yabwiye ikinyamakuru Igihe ko aya makuru yayamenye kuko uyu munyamakuru yari asigaye ashinzwe itumanaho mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHK. Umuyobozi mukuru wa Tredis Group ubarizwamo Radio TV10 Augustin Muhirwa yabwiye ikinyamakuru Igihe ko amakuru y'ibanze yabonye ari uko Pascal Habababyeyi yazize uburwayi butunguranye. Umunyamakuru Oscar Mutuyeyezu ukorera Radio 10 ndetse na TV10 yabwiye ikinyamakuru Igihe ko Habababyeyi yari umwe mu nshuti ze za hafi ku buryo yashinguwe no kumva ko yitabye Imana. Ati inkuru bayimbwiye mu gitondo kugeza ejo nta kibazo yari afite. Yari afite ubukwe kuri Boxing Day umunsi ukurikira Noheli. Mutuyeyezu asobanura ko Habababyeyi nk'umuntu wari imfura witanga kandi wari inshuti ye ya hafi. Ati buri ikiganiro dukora cyitwa Ahabona cyagarutse ari njye nawe tukigaruye kuva muri 2018 hari hashize imyaka 6 tugikora kidasiba. Nta mezi menshi yarashize ageze muri CHK kuko mbere yakoraga mu bitaro bya Rutongo ashinzwe inozamubano. Hari hashize amezi make abonye akazi nk'ushinzwe itumanaho muri CHK. Yakomeje agira ati niwe mwana w'umuhungu nyina yari afite, bari babiri we na mushiki we. Ni inkuru y'urupfu yambabaje. Twakoranaga ikiganiro tukiganirira tukarebana umupira tugasangira, yari umuntu wanjye wa hafi. Imana imwakire mu bayo. Dukomeze n'amakuru twabateguriye hano ku Imena Official aho Tshisekedi yasubiyemo ko RDC itazaganira na M23. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yasubiyemo ko igihugu cye kidateze kwicarana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu biganiro binyuze mu nzira zitaziguye. Ubu butumwa yabutangiye mu nama y'abaminisitiri yayoboye ku mugoroba wo kuri uyu wa 20 Ukuboza 2024 nyuma y'iminsi 5 Angola isubitse ibiganiro bya Rwanda bigamije gushakira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro arambye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 20 Ukuboza umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yari yatangaje ko uyu mutwe witwaje intwaro uzemera gusa ibiganiro bitaziguye. Yagize ati umuryango wacu ushimangira ko wiyemeje gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mahoro binyuze mu biganiro bitaziguye kandi by'ukuri na leta ya Kinshasa bikemura impamvu muzi z'aya makimbirane. Nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya ubwo yatangazaga ibyavuye mu nama y'abaminisitiri, Perezida Tshisekedi yashimangiye umurongo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kwanga yivuye inyuma ibiganiro bitaziguye byose n'umutwe wa M23. Muyaya yasobanuye ko impamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazaganira na M23 ari uko uyu mutwe waranzwe n'ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage n'ubusugire bw'iki gihugu. Gusa usobanura ko urinda abasivile ndetse mu bice igenzura hakomeje guhungira abaturage benshi. Perezida Tshisekedi ashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazagirana ibiganiro na M23 bitaziguye nyuma y'igihe kitageze ku munsi ahinduye ubuyobozi bukuru bw'igisirikare mu gihe uyu mutwe ukomeje gufata ibice muri teritwari ya Rubero. Mu ruhande rwa M23 Kanyuka yatangaje ko uyu mutwe witwaje intwaro udateze kwitabira ibiganiro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihuriramo n'imitwe yitwaje intwaro irimo igize ihuriro Wazalendo ryifatanya na leta mu kuyirwanya. Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo dukomereze kuri no nkuru igira iti M23 yateze iminsi General Masunzu washinzwe FARDC mu bice irwaniramo.
umutwe wa M23 wateze iminsi Leta General Masunzu Pacifique wagizwe umuyobozi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice irwaniramo, amuteguza gutuma abamuhaye akazi bamwikiza. Ku wa kane tariki ya 19 Ukuboza nibwo General Masunzu yahawe ziriya nshingano nshya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wakoze impinduka zikomeye mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo. Ni impinduka zasize uyu mujenerali wo mu bwoko bw'Abanyamurenge ahawe inshingano zo kuba umuyobozi wa zone ya gatatu y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bisobanuye ko azaba ayoboye ingabo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Ituri, Chopo, Baswere ndetse naho Uwere. Abashyigikiye Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo zayo zirwanamo na M23 babona kuba Perezida Tshisekedi yahaye Jenerali Masunzu kuyobora ingabo za FARDC muri ziriya ntara yatsinze icy'umutwe, ndetse ko uyu mujenerali ashobora gufasha kwivuna M23 imaze igihe yaramuzonze. Impamvu ni uko uyu mujenerali w'inyenyeri eshatu asanzwe aziranye cyane n'abayoboye M23 babanye igihe kinini, ikindi akaba azi neza uduce uyu mutwe urwaniramo ku buryo birimo byamufasha kuwutsinda. M23 biciye muri Benjamin Bonima usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wayo, avuga ko kuba Leta General Masunzu Pacifique yashinzwe guhangana nayo bimutegurira kujya ikuzimu ngo kuko atazigera ahagarika umuvuduko wayo. Bonima yanditse ku rubuga rwe rwa X ati ari kumanuka ajya ikuzimu, ni uwa nyuma ukomoka mu badakunzwe ugiye kwikizwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kumuha izi nshingano, inzira yo kubigeraho irafunguye, hanyuma akajugunywa aho nta wizera amwibuka. Mbonima yunzemo ati impamvu ni uko atazigera ashobora kugabanya umuvuduko wo kugarurira uduce M23 iriho irafata. Ati Abongereza baravuga bati tegereza uzabibona. Leta Masunzu wigeze kuba mu ngabo za RPA zabohoye u Rwanda mbere yo kugirwa umuyobozi wa zone ya gatatu, yarasanzwe ari uw'iya kabiri. Amakuru giteze amatwi hano kuri Imena Official, nizera ko ayo munsi akomeje kugenda abagendekera neza. Aya makuru mureke tuyakomereze cyangwa se tuyasoreze muri Burkina Faso, aho yarekuye intasi z'Ubufaransa yari yarafashe bigizwemo uruhare na Morocco. Kuri uyu wa kane tariki ya 19 Ukuboza 2024 abenegihugu bane b'Abafaransa bari bafungiye muri Burkina Faso barekuwe bigizwemo uruhare na Maroc, nk'uko byatangajwe n'Ubufaransa ndetse na Maroc bikemura ikibazo cya diplomasi ku ifungwa ryabo. Ubuyobozi bw'ubutasi bwo hanze bw'Ubufaransa DGCE yabanje kuvuga ko bari intasi. Umuvugizi w'igisirikare cy'Ubufaransa kigenzura DGCE ubwayo ariko ntibyigeze bisubiza icyifuzo cyo gutanga ubusobanuro. Aba bari bafungiye i Ouagadougou kuva mu Ukuboza 2023 nk'uko iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ibivuga. Perezidansi y'Ubufaransa mu itangazo ryayo yavuze ko kuwa gatatu Perezida Emmanuel Macron yashimiye umwami wa Maroc Mohamed wa gatanu ku buhuza bwe bwatumye bishoboka kurekura abo baturage bacu bane bari bamaze umwaka bafungiye muri Burkina Faso. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Maroc kandi yashimiye umwami Mohamed ndetse na Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré, avuga ko iki gikorwa cy'ubutabazi cyashobotse kubera umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'imyaka 3 y'umwaka mubi hagati ya Paris ndetse na Rabat yatewe n'ibibazo by'abimukira ndetse n'ibibazo bya Sahara y'Uburengerazuba, Ubufaransa bwiyunze na Maroc mu kwakira nyuma y'ibikorwa byinshi by'imishyikirano. Maroc ikomeje umubano mwiza na Burkina Faso hamwe n'ibindi bihugu bya Sahel biyobowe n'abasirikare bizeza kubafasha kugera isoko mpuzamahanga binyuze muri Atlantika. Ariko umubano w'Ubufaransa n'ibihugu bwahoze bukoronije muri Afurika y'Uburengerazuba ndetse no hagati harimo na Burkina Faso ukomeje kuba mubi. Ouagadougou yirukanye ingabo n'abadiplomate b'Abafaransa, itegeka defense attaché ndetse na ambasaderi kuva mu gihugu, ndetse ibibuza itangazamakuru byo mu Bufaransa kumvikana mu gihugu cya Burkina Faso. Aha ngaha dusoreje amakuru twari twabateguriye, nizera ko ayino munsi yabaryoheye.
mukande subscribe kugira ngo tujye tubana ku makuru tugenda dushyiraho buri munsi avugwa hirya no hino ku isi ndetse na hano mu Rwanda. Bye bye.